Ćao, dragi vodeni znaci, rak, škorpije i ribe. Za vas ću čitati, koji tarot ću zapravo uzeti za vas, od 1 do 8. Kamera mi se pomerila. Od 1 do 8, to mi je tarot broj 4, 1, 2, 3, 4. Dobro. Jedna pozitivna karta, mala za rakove. Ops, ovdje. Ajde, ispale su dve. Za rakove dve poruke. The more energy and intention I bring to my faith, and more fearless and free I am. The universe works fast when I'm having fun. Eto, dragi rakovi. U opisu video snimka možete pogledati za škorpije i za ribe, timing. Ovo je čitanje za rakove, znak. Da li rezonirate? Ako niste po znaku rak, a u znaku ste rak, možda vam više rezonira, pogledajte moje ostale snimke. Ovo je za 20. septembra, od 20. septembra do 30. septembra. Verujte u vašu sudbinu. Budite fearless. A tarot karte šta kažu za drage rakove? Five of Wands. Idemo Five of Wands. Dobro, ove karte će padati. Dakle, opet mi poruka kaže treba da imate fun. Univerzum će sve dostaviti, samo treba da imate fun. Six of Cups. The Sun. The Sun karta. Sunce. Wow, the World. Posljednja karta u glavnoj arkani. The Star, the Sun, the World. Wow. Wow. Ova karta nije mi morala da izađe, ali ajde. Vi zapravo imate jednu... Vi se borite. Vi jednostavno
situacije koje dolaze, stvari koje su oko vas, vi se jednostavno borite, bukvalno stvari i situacije koje su oko vas, ništa drugo ne preostaje nego da se zaista borite, takva je situacija. A emotivno ste zapravo dosta nemojte ići u prošlost. Dakle, možda ste malo jednostavno vraćate se u prošlost, imate neku setu, neku jednostavno neke stvari koje se desile, te stvari koje zapravo, zašto se borite, branite, zapravo možda želite jednostavno taj neki moment i emocije koje ste imali pre jednostavno da održavate i sada da imate, jer rakovi imaju tendenciju da to rade, ali mislim da je to nešto što zaista nije fokus ove nedelje i ne trebate da budete jednostavno, da se vraćate u prošlost vašim emocijama, jer vidim ispunjenje, vidim ove 3 karte su Major Arcana i jednostavno vi imate i emotivno i materializovat će se to zapravo što želite i vaša intuicija, jednostavno wow. A ovdje čak vidim jednostavno doći ćete do ove jačine koje zapravo vas podržava univerzum ove nedelje, zaista, i vi dolazite već gde zapravo Five of Wands, Knight of Wands. Dakle, akcija i za to što se borite, zapravo korak koji ćete napraviti posle toga je zaista jedan korak unapred. Dakle, potez koji unapred pravite će biti jako brzo i dovodi do toga da zaista vaš život podržava. Sve je tvoje. The world, bukvalno sve što poželite, jednostavno ove nedelje zaista sve stoji, sve je tu. Oslonite se na vašu emociju i sunce, jednostavno sunce, energija je zaista sreća, zdravlje, jednostavno budite malo lavovi, budite malo sunce, nemojte toliko brinuti, nemojte se vraćati u prošlost. Korak kad budete jednostavno vašu intuiciju i zapravo sreće koja vas prati ove nedelje upotrebili, doći ćete zapravo, korak će vam se sam pokazati. Prelepo čitanje za rakove. Idemo za škorpije. Sad ćemo od 1 do 7 baciti koji ćemo špil uzeti za škorpije. Broj 2. Broj 2 špil. Poznak škorpije. Znak škorpije. Što god znate, kako osjećate. Da li ste u poznaku ili u znaku škorpije, šta rezonuje sa vama, pogledajte jednostavno u opisu video snimka za tajming, za vaše čitanje. Jedna poruka za vas, a to je My happiness is a direction
direct reflection of my level of faith in the universe. My happiness is a direct reflection of my level of faith in the universe. Kako vole da ih ukomplikuju sa ovim pozitivnim rečima, pa to je strašno, anđelske karte. Anđelčići su oko nas, drage škorpije, moji đavolčići. Ja znam samo jednu osobu koja je u poznaku škorpija. Ne, znam dve. Wow. Hajde da vidimo za njih čitanje. Hajde da vidimo za sve moje poznak škorpije. Šta moje drage poznak škorpije čeka od 20. do 30. septembra. Vi ste jednostavno toliko uradili, toliko ste svega ste sve moguće oružje ste ove nedelje, jednostavno da vi jednostavno ne vidite napred od vaših od svih mogućih stvari, vi ste jednostavno ne gledate unapred i ne vidite unapred i jednostavno nešto što ste jednostavno radili dosta dolazi do kraja, jednostavno više nema, jednostavno ne trebate ništa po pitanju tog nečega raditi, ostavite kako jeste. A šta je to? Wow, unutrašnja, the strength, unutrašnja jačina. Vi imate tu unutrašnju jačinu, oslonite se na nju. Ne trebate ništa više činiti, dosta je. Skupili ste sve moguće, poene, svuda da jeste mogli da učinite, sve ste učinili, ostavite kako jeste. Unutrašnja snaga, Ace of Pentacles. Kad izađe Ace, znači novi početak, Pentacles, novčano. Vi jednostavno radite na nekom novi početak i vi zapravo, bukvalno evo vidite, žbunj sadi novi novac. Dakle, vi jednostavno ste na putu novčanog prosperiteta i stvari koje ste radili i više nemate ništa da uradite, vašom unutrašnjom snagom zapravo, vi samo čekate i gledate plodove zapravo vašeg rada. To je to. Five of Cups. Osjećate se malo emotivno prazni, kao da ste nešto izgubili, gledate jednostavno unapred. Šta kaže posljednja 6. karta? Hajde, nešto postavimo za moje poznak škorpije. Wow. The Lovers. Sada. Ne možete iz ove karte uskočiti u ovo. To zaista, ajde izvučemo još jednu kartu, da li ovo ne znam šta, ali ovo zaista jeste, vi treba da budete opsenuti, možda vama samima, možda nekom kreativnošću. Lovers, treba da budete, wow, od samoće do ljubavi.
to škorpije mogu. Wow. Zaista lepa karta ponovo. Ovo je Nine of Pentacles i ovo bi značilo da ne brinete, da sve što ste gradili zapravo novčano možete da trošite, potrošite novac u pravcu gde znate da će vam doneti sreću, gde znate da novac treba trošiti, treba ići, treba dati i jednostavno to vam se vraća. Sve što date, to vam se vraća. Sve što date, potvrđujete da imate. A trenutno je vreme kada trebate jednostavno da se osjećate stabilno i da date za nešto što jednostavno vama služi, što će vas dovesti do jednostavno ljubavi prema sebi samima prvo. Ajde još jedna karta. Zaista osjećam potrebu da izbacim još jednu kartu. Za nijedan znak nisam izbacila 8. kartu, ali da vidim sve dok ne izađe neko rešenje i pozitivnost, ja za moje poznane škorpije neću odustati. A to je da vi ste opet novac. Vi ste mahir u onome što radite, vi ste umetnik. Vi jednostavno posao kojim se bavite, vi do tog detalja radite, jednostavno to je nešto što možda, nemam pojma, možda tamo jednostavno nađete tu ljubav koja vas jednostavno, koja vama, ja ne znam zašto, ja moram još jednu kartu. Još jedan mali savjet, kako doći, ja ne znam zašto, evo, intuitivno znam uvek 6 karti, vadim tarot, špila, a sad osjećam potrebu još jednu, a to je, morate potražiti savjet tražiti pomoć od osobe, od ljudi koji znaju više, koji jednostavno znaju nečemu čemu verujete, da li ste spiritualni, da li ste religiozni, da li nešto u šta verujete, da li verujete u meditaciju, ne znam šta, dakle, od ljudi koji su u toj sferi najbolji, to što vas muči, njima se obratiti, tamo će biti odgovor. Prelepo, dosta škorpije, zasluženo. Drago mi da sam pročitala ovoliko karti. I bacamo za ribice, poslednji znak u zodijaku, poslednji vodeni znak. Da vidimo koji ćemo špil vama dati. Sad mi je ostalo 7 špilova s kojima mogu raditi. To je 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, da. Broj 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ovaj tarot se zove Slavic tarot. Nema ništa, ove slike su zaista izgledaju, u neki momenti izgledaju malo ako ruski. Ako vas ovo podsjeća na Slavic. Ajde. Tako se zove tarot. Ovo izgleda malo kao neki vojvoda. Izgleda malo Slavic, pa da. Ja nisam ni videla kako sam ja tarot bila uzela u tom trenutku, ali dobro. Ribe podznaku 20. septembra do 30. septembra. I da izvučemo za vas jedna pozitivna afirmacija, vaša anđelska poruka. When I am connected to my joyful presence, I attract support from the universe. Vi to
dobro znate, drage ribice. Ja sam u znaku riba. Pa ajde. Čitanje za jarca je toliko rezonovalo sa mnom, definitivno. Da vidimo. Ja verujem da ovo čitanje treba se raditi po znaku, jer mi smo poznak. Svi ljudi koji znaju astrologiju i koji se malo više razumeju, poznak je ogroman deo nas. Sunce je sunce i bitno je. Prva poruka, Seven of Cups. Druga poruka, drage ribe, vi ne bi bile ribe kad ne bi imale nešto emotivno, da li ću tamo, da li ću ovamo, da li ću da izaberem. Ovo definitivno jeste kao neki Slavic tarot, nisu htjeli da stave Russian tarot, ali ovo je babuška. Jao, evo da je neki dvorec, definitivno ruske karte. Nisu klasične, ali Slavic. Ok. Dakle, emotivno, svuda ste emotivno, kao da imate neki izbor na sve strane, a vama su emocije svuda. Malo se smirite. The Tower, oh wow. Bukvalno neki haos oko vas, emotivni haos. Morate da gradite neke stvari sa čvrstim temeljom. Nešto treba da bude zaista, da bi bilo čvrsto, mora da stoji foundation i baza toga treba da bude čvrsta. Nešto što ste gradili do sada nije na čvrstim nogama. Haos osjećate. Eight of Coins, Eight of Cups, ne, Eight of Coins je Eight of Pentacles zapravo, ovdje u ovim kartama kažu Coins, novčići. Kreirajte novčano, jednostavno, kreacija je zapravo, ide nešto, po pitanju novca ide, ali vaše misli i emocije su u haosu. Eight of Swords, oh wow. Spomenula sam emocije kada kao da ste zaglavljeni, jednostavno misli su vam blokirane, jednostavno ne služe vam nikako, jednostavno kao da ste, evo vaše misli, a ovo ste vi. Jednostavno ne vidite dalje, blokirani ste. Izleću, ako karte ne izađu, da vidimo neko rješenje. Ok. Piše Death. Dakle, mora nešto, mislim, poslije ove karata ja zaista sam se sad naježila, ali to nije, ja uvek volim da kažem, to nije nikakva smrt. Jedna karta mi je jako iskočila, a to je Page of Cups, pa lepa karta. Ovako. I ova karta. I ova karta, i ova karta. I ova karta. Ovo je vezano za to također, znači, vi ste emotivno i tamo, imate neku kao iluziju, kao da imate mnogo nekih izbora, a vi zapravo treba se posvetiti trenutno materijalnom stanju, kreirajte, budite u tom naletu, nešto što ste gradili, jednostavno osjećate da nije čvrsto i vaše misli su jednostavno, osjećate se zaglavljeno, kao da ste se zaglavili.
vi morate da zapravo, da to što ste gradili, da to umre, da se to završi. Page of Cups, novi čobanče u klasiju. Novi početak, Cups su emocije, dakle, novi početak, emocije. Dakle, nije Ace, već Page. Page je korak unapred, emotivni napredak. U čemu to? Šta to treba da umre? Šta to treba novo da se rodi? Zašto ste zaglavljeni? Šta je to? Drage ribe, još jedna karta. The Fool. Trebate da malo napravite korak u nepoznato. Malo se osjećate kao da ste u vašem tom svetu i jednostavno mora malo da izađete. Morate da napravite taj neki potez, malo avanture, malo izađite iz vašeg mehura i idite ka tom vašem, jednostavno uživajte malo. Ova karta, when I'm connected to my joyful presence, I attract support from the universe. Malo izađite. Novi emotivni početak. Završite nešto. Završite novi početak. Nešto mora da presečete, jer nije bilo bazirano na čvrstim korenima. Jednostavno, zaglavljeno se osjećate mislima, ubijaju vas. Morate jednostavno baciti se na biznis, na kreiranje, jednostavno to vam trenutno ide. Još jedna karta, jedan savjet za ribe. The Magician. Što sam rekla Vojvoda, kad sam gledala kartu. The Magician. Vi zapravo, kad izađe ova karta, to znači da vi od ničega, ribe moje, naravno, vi od ničega ćete napraviti nešto. I samim tim što se osjećate zaglavljeno, i što treba novi početak, i emocije na sve strane ste, i u nepoznato idete, vi ćete od nečega zapravo zaista napraviti Magicianer. Dakle, kao mađioničar od svih mogućih, sve alate imate i vi ćete napraviti zapravo taj korak koji sledi ove nedelje. Prelepo čitanje. Dragi moji vodeni znaci, završavam za ovu nedelju. Nadam se da vam se svidjelo čitanje i vidimo se sledeće nedelje. Hvala na pažnji.